Nah, panjeneng ideh tulung kapinang bapo panjeneng pangnawang ketatuan balian di gumine. Balian di gumine ada manut tetujon ada dadwo. Ada dane kebaos balian penengen ada kebaos balian pengiwo. Ane madan balian penengen balian ane demen nulungin anak sakit pang dadi seger, ane seger pang dadi rahayu. Yen balian pengiwo, balian ane demen ngai anak seger dadi sakit, ane sakit pang dadi mati to madan balian pengiwo. Subok itu manut gegelaran balian ya dopat-pat, balian ketakson, kapican, subok itu balian usade, balian campuran. Kualo dane penting pang pancening nawang, yen dadi balian, sing dadi sombong, sing dadi ngaku-ngaku. Carugan ini pang pancening nawang, ada nak uli gumi sugih ne uli ubud, gelem kepek peh kanti ke Surabaya ke Singapura mubad sing segar-segar kudang pipes kaden telah kanggo kudang dokter kaden subalik masih sing ngidang segar. Bok itu teko kemulih bapone maro jemakang lengis di pemasarane usapin bapo limane dane kepek tek jag segar kadi jati mulo terus terang dogen kijang kapsul bapo aturin kualo yen dadi balian sing dadi sombong sing dadi ngaku-ngaku ben ado benugan ini beh deworato kad berag tegres nake ulian sakit meklo masih kita ke dokter subuh balian kudang balian kaden ngubaden sing segar-segar subuh kita aja ke mulih bapone nah ditu tunasang bapo di pemasarane maro ketisin bapo tirto jag segar kadi jati mulo gedong bapo gaya nanga besik telan 50 juta kualo dadi balian sing dadi sombong sing dadi ngaku-ngaku subuh kita duganin nih pada pang pancening nawang nih jo tamu luar negeri nih kebiratan kone di Bali ada nang 100 juta pipis nih sing bakat tango kamu mai bong ide tulungan ngalih pengacara mengenap ngalih polisi pang bakat tango pipis nih masih sing bakat tango bok itu kemulih bapo nih bang bapo nyilih sabuk maro tagih ko pipis nih maro tepuk ino kendane nyilih bojag uliango ben dobel uliango nyilih 100 satak uliango terus terang dogen dua ngaro bapo beliango itu di bypass lebih kualo dadi balian sing dadi sombong sing dadi ngaku-ngaku Jegjatin ini bisa ngubadin apa sing kangin mekau aja kang ngorta ngarada di sombong ngarada di ngaku-ngaku padidena ngaku-ngaku mau bangka semua kira-kira nggak bisa ngubadin mapi-mapi masang pelang balian tanyuk nggak sih? Wah, nana yan kita mendijo somah panceneng itu dang ini di lapangan poline jang iraga? Lan dab-dabang. Nih wa, nih barabi nih raga nih. Dong ne kuranan panjenenge ne wasomai raga kaden nak jegek jeneng ne malah nyak bangun panjeneng kene nah bapo nak ngelah aturan dini di pemasaran bapone dengan sangat hormat kalaning bapo meriksa selain pasien mohon meninggalkan ruangan nana iraga mau jaga di sisi nana alih akan liaknya kaden nak jegek jenengnya malah bangun makai beras itu cara bungut jaran nah ngon petangek duen dintane bapo balian laut manurekso pati garape tuna katune
Dato neko gabak mapi nawang ubad puro. Peh ngas bone de uraduh. Kene basun meriksa. Panjeneng terus terang dogen berat penyakit kurenan panjenengan. Jani pang panjeneng nawang bapun uturin panjeneng. Di gumine penyakitnya ada tetlu sawireh ningai penyakit tuah tetlu. Makejang sorot lu. Penyakit panas ido betaru brahmo dan yang ada kang ido berataru brahmo mau pica warunugraho kapinang ido bega empus wogando mau pica warunugraho kapinang kibuto rarung ngai penyakit panas. Penyakit nyem ido betaru Wisnu dan yang ada kang ido mau pica warunugraho kapinang ido begawan mercukuno mau pica warunugraho kapinang kibuto dengan ngai penyakit nyem. Penyakit dumelado ido botaro iswaro dan yang ada kang ido mau pico warunugraho kapinang ido begawan kasiapo mau pico warunugraho kapinang ibuto boroganjong ngai penyakit dumelado. Makejang sorot lu isen langit masit lu bulan bintang mata nai isen gumi masit lu mentek hidup mati. Isin basang masit lu tain tut encit mawenan ubad ne jani penyakitnya masih tetlu yen panas Wisnu japo yen nyem Brahmo japo yen dumelado Iswara japo jag tulungin ya ubadin sama kiraga biar liu ngomong iraga ngerti sih. Iraga nak pacul nih bang tutur dan soleh-soleh ngarang ngerti iraga. Jadi yang ngidang yang ubadin sama kiraga marah sakagugu bapak balian sakti. Kene na panjenengan. Jani bapo ngorin resep nih panjeneng nebus di apotek. Dan nomor 1 ubad kurenan panjenenge pangman benong alih tanuk cicing belang kalung. Hah? Pangman benong alih tanuk cicing belang kalung. Ada. Matiang bobane man. Nomor 2 tegil meng godek derupa. Nomor 3 polon kebo. Nomor 4 tulang atmo. Ada. Malah no masa nak ngerit jani jek matiang bobane man. Nih balian sedeng-sedengan ketajak ngomong. Sing meraga tanggai apa? Nah, irago kalau berusaha masih madak je pangado cara ni orang okin bapu balian. Ayo selamat. Jani kuranane sing bojoh luas nasi. Irago kena ngudiang idang bod ini. Kan bangin pengasih-asih nasne malu nasne. Drum midap kuang adeg sang darmu wangsu angerangsuk payas makening. Om dewa asih ratu asih sang prabu asih siwo buddha asih perbekal asih pengelurah asih praja kapu asih. Para samo pada asih gumatat gumitit pada asih akon-akon dewa pada asih teka asih tekenuh. Jalan. Kaduh beli sarengang tiang sarengang ukup. Weh, iya teki balian cabul, kan kecot bol nih. Waduh.
Agung. Paseliwar liake apadane diambarone di langit. Kualo sing jado bani pok mai. Dewa Ratu. Ne ada liak di sampingan punyan nyoke. Ye ki ngaran pengejokan. Hop. Pah. Meleset sing ngenen kejengit ino kan liake. Om Bismillahirrahmanirrahim. Wal khadak wal hunu jagung madah sedang metuno. Jalan! Ah, kenu! Nenek kengken unduk dan nawagang bapo sampunan pisan titiang orang-orang sampunang pisan titiang orang-orang. Bapo sing jokal ngorang-orang nyai bisa ngeliat. Kewalo tegarang tuturang kengken kawit nyai ne dadi bisa nyai ke baos bisa ngeliat. Cara buko jani tur subo mebukti. Sapo niki kawit ne sapo niki kawit ne. Pecak ne titiang mederbe somah boboto. Dong dimenang nih teko ipun saking tajan gagapin titiang nang bantas pinang bersih. Kuanten dikalah nih sampun bisa ngogang bungut pawon ipun tekan juma. Mawenan jengah raris dewek titiang ngerereh raris titiang napi wastane pun nangkep bring nake moragaune. Dong kesuwen-suwen ri sampune gigen titiange morajah layah titiange morajah. Dewa Ratu setungil pok rainan teko yang paling dewek titiange mekito melaib kesemone ambune dani alib rasa yang titiang jon sekadi ajeng-ajeng.